Ai negócio ne. Maliring ta. Mana Ini lagi menye-menye hewan nih. mana ini organ terang sampai serilasan berikutnya dah dia. Ah. Timoroan halo live iha TikTok noko alia malkria dumak barak. Mas manina hawusu manina kam mana nina rua hotu nebe hawtu usu ni. Maksudnya tamasila mak ema feto mana sempre gosta halimar ya jam empat dari sa tamasila. Ai negócio ne. Maliring ta. Mana Ini lagi menye-menye hewan nih. mana ini organ terang sampai serilasan berikutnya dah dia. Ah. Mas makne, dari sana ulah kuiri datang maniang doi sel nel. Baik, ide ne lain emadian. Maksudnya mana memang lo sampai how karbe manina 81 ni ni difuang claro lo. Ini be strong maka. Dede aku malah habis apa kana. Label ada anggi, debate buat sila dia kan sana, debate buat sila dia kan label tu. Ayah how be descansa na to ba jam 3 na ni. Kan tu na agora ne, hau tako. Manila sira ho be. Sana. Mana sira kulela iba mantir kulela. Lasan out. Dede aku mana. Ngami ni jam 3 na. Okay. Ne, sim, bene. Titinina dader sana magaya. Jam 3 jam 4 sir ni. Sama sini organ be usi be sini be ini yang main usi be orang sih dah dia nih depois sini kutak nih kan tenang. Ah, ni Kutak tenang. Ni kalau sini be. Ni lagi sini langsung udah break nih. Ni lagi Ini ke posisi tenang. La posisi harus servis sudah yang break klasik deh. Tina cara romantisnya sene. Be ita toba fila kotuk tia, be mane sila rei kita ni kotu halimar. Basa tik hidung. How itu kuliah privasi. Mas how jujur dari sana how lebih lah gosta mas how gosta ide punya fung hari sama main. Asal ni hari pun tam. Mana sa utusan? Nega, dader sana ne inga karakter na sa lifuang gari. Dader sana be posu fresco ne. Dia maliring. Kalau Bakit kena fresh apa kailan ni magdapinti buhok ni kan dia sabi. Lah teman di suasana tenang lah. Mas be manina jujur itu paling feto paling lemah liune iya sida. Feto. Peto ni maksudnya lemas era be merangsa Korok lah. Menam be senam main ni. Feto ni lemah deh, lemah desa. Kelemahan feto ni main lemah desa. Peto ni main Feto ni kelemahan ruan, kelemahan sa. Oh rula hobe. Oh lah ya. Loi, kelen ruang sahabat kak be kabasnya mah gusto ne Asa? kan. Iya, cara be ini ida main senam biasa uluk nih, feto ni kelemahan ini sudah. Senamnya sene kona bain kan be mana Betul pemanasa yang sebutang. bain kan mana mak heletin toh feto kan jarang helete. How gosta heletin ni magaya ne par ita be ita goyang kipas angin goyang Brazina sane. Lawas magal. Ini pergunta sih yang feto nih be, lemanes be, magalayan feto nih lemanes, ohet kileur liu ni las pelas saya antami kolena kana, ami nih be, berangsang atau kahit lah iya na tambah, ami baru tuh nagalay. Oh antam tinina how gosta ida kileur ne. Ida clear tuh orang sih mau baku mau nih olas belas saya baru. Ne magaya ne per kamu tarutuga. Nah, lain.